Did you know that women have always been involved in intelligence gathering as way back as 1006 AD? And have you ever asked yourself, how many women have you interacted with who are working for intelligence? And probably you never know, or you've never known that they were working for intelligence. Even our own liberation struggle, women played a lot of roles in intelligence, especially in ZIPRA. And today's program is about the role of women in intelligence gathering. Tune into the program and you learn more about intelligence gathering, the role played by women. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the program, the ZIPRA Liberation Archives. Today, in the interview, we are talking to one woman, which I believe she's really a woman of courage. Ababengazoba amazipra. Hayi antsho kokuchaphisa eni muntu ama-trans ama-truck lana kuthiwa inokolula abantu kwakungena ntsho abantu kwakuthi nxa bekungenisa nje bangenisa kwakusiba yi-two rows imoto ezinkulu ziyabe sesenta lesenta zibe yi-two rows so ziyabe lokhu zilandelana kuze kuye ebhutsha bese kusithi okungazimoto ezincane lezi zibuya ezinye nga then amalokuzeni laba abagadileyo hantsho alichaphi liphakathi kwezimoto hayi liyabambelela kuloku zinsimbi so liyabambelela insimbi leziya so kwangakabi le bridge hayi bridge lalingekho liyabambelela okuzinsimbi lokwana akula muntu ohamba ongenayo emoteni lobu driver kakhulu imoto iyabe ikhona phana but udriver basebe phandle lokuzeni insimbi zozana kwabe kuchaya ngamakiwe so amakiwe ayezwile ukuthi lina liya cross we don't know kwaba buhlungu uzibona zibuya ziphapha phezulu kwethu eLivingstone zibuyele emfuleni futhi zichaya ikhona mpijana kwafa abantu abaningi uzwe njani ke wena khonapho awula nto ongayenza kodwa abantu sebefile lathi sasingabanye abafayo ngasasiphakathi khonapho ukhulwana wakhala inyembezi wathi litsho ukuthi ngase lifile athi hantsho sesishayile wahlala nje isikhatshanyana uSmith wabethi I've killed terrorist lina liyafa ababefilayo batshaya yini kwahlala 45 minutes later unkomo waresponda wathi Smith ubulela abantwana babanikazi abangalacala bekungalanga ngisho i-terrorist elilodwa khonapho abama bahambi ngezimoto bahamba ngenyawo so wena nxa ubulala abantu besezikepeni amagorilla avela alagorilla elikade isikepe mina but why uSmith white have killed terrorist lina belimele lichathi belimele libulawa wahlala isikhathi yabona kwasokudlule nxa yama 1 hour 30 minutes uSmith wathi I'm sorry babalekile wazi ngani ukuthi babalekile abasafanga yabona ukuthi lihlezi lo muntu lapho lokho report bazi ngani ukuthi alifanga so ngake kwakuyindlu lapho elalihlala khonapho zishaya emfuleni sasendlini khonapho lapho sasuke khona umdala sesimtshengisa ukuthi khangela nazi la ekhona sezidinda nazi antsho yabona ukuthi zibuya zichibilika kuphela zibuyela futhi emfuleni khulwana wathi aya kwesaba mntanami sahlala futhi sokudinga i-transport ukuthi sibuyele futhi ngaphi elusaka
sesidingelwa futhi ukubani kuma-comrades wona lawo operatayo sathola igazi iye sahamba ngayo sagada igazi sahamba but between imazabuka lani ngathi ungamathawunyana lokwana useduzane xa ususuke eLivingstone sathola abafundisi amabhishop eRoma enathi diyo kule ibhali kulo bishop onathi itiye ngo-1 kule ibhali umbuya belele endaweni yakhe sabatola upakwe imoto ezingu-3 yenathi amatiye khonapha basethukela sadlula but sahamba nje safika sakhona ku-Dust Road saphuma umgwaqo sapaka imota leza zalandile zadlula ukuthi liyazibona nazi amasotsha lawa bagqoke kuphela ilokuzeni eRoma ukuthi li-relax lithi amabhishop alele so mabhishop la sahlala bathi manje singathi hayi asihlaleni bayaphenduka futhi bangachaya 10 kilometers baboni bachibilika la kanje zachibilika futhi babuya sabuya futhi zitheleze zivula futhi ziya khonale anje badinga so sesidlula siya lethi na singena iroad sabuyelela usaka sahlala futhi then sahamba by air sesiye eFrancistown sahamba eFrancistown safika eFrancistown sahlala elokuzeni ahlale eZimbabwe House okwakulabo bomakebhesi lo omunye engambuyelayo wahamba eCamp. So kulesikhathi lapho I think iZimbabwe House umbe office yezapho eFrancistown eyareyidwa khona ama-Selly Scout ireyidwa antsho lo engangihamba laye wafika kwathiwa kayehlala eCamp ngale mina ngasala eZimbabwe House kwabuya undoda lo wayesenza uqhula isilimo wafika wathena ucela ukudla bamphendula ukuthi lapha ngama-refugees lathi asilakudla mina ngakhalela ukuthini ngawe uyabanja lo muntu wathi asusilima lesi bambani umuntu ngaba umuntu orongo obuya le influence yangale Zambia ukuthi umuntu uyabanjwa kwathiwa isilima lokho libekile uhambe ngakhuluma mina umuntu lwane ekhona ngathi asusilima lokho ngizamanga lezo lithatha khona waba ngani asikhulumisani kuhle nje lacaphuka wathatha isikhwama sami enkambeni ngathi bazambamba ngaphi enkambeni lapha indlela ehlala ngayo ukuthi umbhobho ufakwe ngaphansi kwamatrasi bakubamba la ngathi senisuka ngathi uyabuya isilima senilesa siyabuya la uzalivuta la ngaziyela enkambeni ebusuku ngabo 1 basukukhona ukwisilima lokwana bathathwa sizizwela ekambeni come on ade sebetatwa abafowethu batshelile kwababuda kwathathwa amankazana ayi2 isasitrine lapho ukuthi ngelami ngangikhona ngizaba kwi-3 but mina ngasengihambile bathathwa iBotswana bathula zwi azange bebe le action
bathi ngo-6 ekuseni kungikhona besitshaya i-standby sabo, kungikhona betshaya impembe, abantu bahambe kudala. And futhi uyakwazi ukuthi uyabo ngalaa nto ozayenza nje, kodwa usizwa imota zaduma until Mpoweni. Ukucabangela ukuthi kade sibangabe sebesempoweni yiroad abahamba ngayo. Bathathwa abantu labana babuya la. Then uLokhuzeni uElliot ngingazi kodwa kwakuthiwa bahle bamdubula. Awuthiwa ngu-Elliot bani? Hayi ngikwazi ukuthiwa Elliot bani. Bahle bamdubula khonapho. Kodwa waye ngumuntu ofunakalayo. So bona abamdulayo befika ngapha kwathiwa libulele umuntu okade le information. Bamdubulela ukuthi walo ukukhuluma. Ngiyabona. U-Elliot wayengu-intelligence? Yeah. Is he the different guy from uMnyamana? Yeah, bajeni. Okay. So amankazana la laphinda lawabona futhi? One ukhona. Samukeliso. Ukhona uBenita. One wachawa imoto ePlumtree wafa. After impi? Hayi khathesi sifika. Then kwazoba le incident yokuthunjwa kuka Black Swine. Lalikhona eBotswana? Nalali ngekwedusa? Hayi. Vela lamhla sikwazi wafa uBlack Swine wayanga. Ufe after independence. Bamyekela emva kokumthatha kwabo. Emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwemngani wami, solo emoyeni bakithi kuyatshisa, singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwemngani wami, solo emoyeni bakithi kuyatshisa, singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni So nalahlala isikhathi singanani eBotswana lize labuya ngo-1980? eBotswana ngahlala ngoba khonapho sokwenzakale khonapho sokuthethwe omakepesi leCrew leyana. Mina ngabuyela ngaye eDugwe. Wahlala eDugwe. EDugwe lakho isitha sasilokhu silandela. Ngale ngase ngitshintshile ibizo. Ngangingase nguFlorence anymore. Ngase nginguthokozane. Lotshwa. Ngiyothi uFlorence lo imembeshi. Ngale ngase ngirefugee. Safica ngale abantu babesifa. Bebulayi? Chawa amakhanda. Lezisu. Kodwa inkinga engayibonayo kwakungala ama-toilet. Abantu babesiye egangeni nje. Then inxa kubuya kumbe ngumoya kumbe yini idoti leyana nje ibuya futhi kini. Ekudleni. Labo mpukane. So abantu kwafa abantu abaningi ngale. Cholera. Abantu bakhona babechanga amakhanda lezisu. Yikho kwakufamile. Kodwa kwayisizathu esasibonayo kwakungala ama-toilet. Abantu belamba but ukudla kucwele. Abantu bedatshukile kodwa izigqoko ziningi. So iproblem ehinga? Bantsho ngale kwakungama abantu abangatrenwanga bodwa. Babengakwanisa ukuphatha abanye abantu. Abantwana babuthola belesikhumba datshi. Xexebuka so isikhumba. Ngenxa ukuthi abadli ukudla okweneleyo kodwa ukudla kukhona.
kwakule certain class edlayo Edla abanye babengala access yokudla hayi babangala access yokudla abantu igenge encane le wawuthola becathuka izikhumba abantwana kodwa ke sisifikile ke khonapho sasi part of i-administration kodwa undercover wona refugee awulanto ngayikhuluma openly hayi so waqalisa ukuthi sigebhise ini ama-toilet abafana babegcwele ngale but ulwazi lolu ukuthi ugejwa ama-toilet hayi lapho HQ kuphela but indawo yonke le kwakungala abantu babesegangeni so ngobuningi babo idoti yayiningi kakhulu so kwaba forced ukuthi kade sisokusetshenzwa kwenziwa ama-toilet uyakubatshengisa uba-guide ukuthi kuyakhelwe njani ukuze kube nama-toilet so kwayakhelwa kama-toilet ngaleyo ndlela sesisupervise ulokuzena kwakhiwa-ke kwaphela kwenzani kuchawa ngamakhanda esibhedlela sasikhona kodwa abantu babengala access esibhedlela kwawulo medic uSipho angikwazi mbo wayengudokotela mbo wayini wayethiwa Sipho ngingakwazi ekhaya lapho ukuthi wayethiwa bani wayeganga okuphindiweyo wayethi abantu kuthiwa abantu nxa besiya esibhedlela nje befika bethi babulawa ngamakhanda uyabamba so athi achayanise njengenkomo yomntanga besithi kube lapha athi hambani ku right but isibhedlela sasikhona kwakulamakhiwe Red Cross kodwa ukuthi abantu bayelatshwe abengayilatshwa abantu so vele corruption yaqhaza kudala vele babengayilatshwa abantu ngabizelwa ngathi usisi wami but ngendlela eyayikhonapho azange ngimazi wayehambela umntwana wagula amabele adry wangabi lochago umntwana amela munye umntwana la wagcina la esegula njengonina kodwa ngale esibhedlela uchago lolukhona kodwa uzahanjiswa mbani so abesenza ukuthi sisicela ukuye nga bafika banjengisa yini ukuthi uyagula so lo mntwana amabele kakusela lutho akusela chago kuphuma lutho so asakwanisa ukuthi singenzani alright limhambisile yini esibhedlela bathi isibhedlela sokhona singena ngaba abazwayo so abantu abangena athi alright ayimelelani ngiyabuya so linamali vuka ekuseni lungisani izinto zakhe lifaka isikhwameni ngiyabuya ekuseni ngavukela khona ngafika ngamthatha ngambhabhula so ngoba kahambi but ngangikhaya kodwa ngesimo ayiso sona lama ngisamazi yena la ukuthi abe ngiyazi mina ngangisuke 76 ekhaya so lapha na sokungu 79 sembizwa ngelinye ibizo ngacabangela ukuthi ngumna wami lo ngabhabhula ke omunye ngathi thatheni umntwana sesiyafika ngale ngenxa ukuthi uSipho uyaxotsha abantu asingenanga nge-entrance engena abantu sabhoda ngemuva sangena ngemuva amakhiye Red Cross bamangala ukuthi umuntu obelethwe ongavukiwe kulomuntu ogula kanje la tinako yakho njengoba uyathwalwa bahle bathatha bamfaka ku-ambulance bahle bamchiya eFrancistown same day bamchiya eFrancistown kwachova insuku lokhu siyabuza unjani lwana wahamba eFrancistown unjani lwana wahamba eFrancistown
baye bethi hayi nxa ukuthi ufuna ukuhamba siza kutshela idate i-ambulance vele iyahamba iyele ithatha abangale ibise ngapha ithatha abangale ibase futhi esibhedlela abadinga isibhedlela ngahamba sensiyafika sengimtshengiswa ukuthi nangu umuntu owawumbhabhulile ngadana usisi wami but azange sazane ngoba abantu babelamba bebulaya indlala beswela iziqhuqhu kwaba lo sisi wami umntakaba bomdala azange ngimazi wayethi nxa sisenza ama-patrol sihamba sikhangela uhambe elandela emuva but mina ngisamazi njalo angikhangeleli ukuthi angaba khonapho so engihambe elandele ekhala emuva abanye baze bambuza ukuthi kuyini okukuhluphayo wathi umnawami lona bathi manje waye ungakhulumi laye but ngazotshelwa ngabanye ukuthi kulo muntu othi ngusisi wakho angakubona uyabekhala nathi hayi limbize ibuye laye so ngakhuluma laye-ke sengimbonile ukuthi kathi sisi wami waye uhamba ukhala kulokuthi undlandi ukuthi hayi mna wami udatshukelwe kalalutho sentshintshile ngampha ezami izigqoko engangilazo waqalisa ukusurvive ngcono obaba amabhrugu aphelile thola ubaba ehamba izimphandle but into zikhona kugcwele so sasesenza ukuthi singathola one odatshukeleyo siyathi hamba odinga abanye abadatshukeleyo njengawo sasa sehlangana ngaphi eQuartermaster wayemele berani into zena ziwawungoba baye bekhona but abaningi bantu so kwasokungumlando ukuthi bona bana lingabathola lingabamba 1 or 2 elibabonayo dinga abanye abagqoke njengawo so nxa selithi siyahlangana ngesikhathi esingaka so nxa kufika lapha kuvulwa inyangena mina sembangenisa bavalele phakathi khetha amabhrugu amathathu amayembe amathathu kumbe uyahlanganisa amayembe uthatha izikipa lamayembe kukuwe kodwa sifuna uthathe kanjalo ngoba sibaningi ikwapha abantu abaqayisa khona ukuthi bagqoke kwazi ukuthi abantwana labana abalezikhumbathatshi labana baze sihamba labo ukuthi kabaphiwe kuhle kwaqayisa ukutshintsha isituation ukuthi abantu sebekwazi lapha abakhalela khona ukuthi lo umuntu elenkinga uyakulanda kunje. so kufika 1980 lapha sekuthiwa independence uqonda ngaphi hayi ngabuyela awuthi zaziphele ezempini aziphele singaxoxa kuphela iviki so anje sesihlezi ngale elokuze eduku njengama refugees into yasisusayo so kuphuma umakepesi anje wayesekhepchiwe kwangena uNdlovu kuthe kungena uNdlovu nguye wayesekhona sokule crew entsha babuya ke eduku for a visit ukuthi babezokhuluma ngani angikwazi ngoba sikhuluma ngala bathe befika bepaka izimota into yasidanisayo amapholisa eBotswana abuye afika abopha umuntu khonapho labo kubotshwa bona abavele eFrancistown babotshwa bachiya amakhiye alengile khonapho azayi babanike ichance lokuthi nje sibingelelana kuzange kube le chance babe bethatha bavalelwa kwathiwa badipotwa babuyiselwa ngapha kuSmith unkomo wathi hayi abantu abameli balethe so balethwa bahamba eZambia izimota zasala sibhakele zinjalo
sokufuna i-action phela la zisele njalo zinjalo zilani sokumele silinde ilanga litshona asile crew nje abafana sasiba grumile buthi nxa sesichisa liyasincedisa la the ukutshona kwelanga ke sokumnyama sasetsha izimota lezana sathola kule mbhobho eyayimele lithathwe izosebenzisa ngapha so amatswana lana akazange asethe izimota bathi kunjalo kwa drive izimota zane ebusuku safaka endaweni enye sasearch sakhipha impompo leya sathatha ama documents wonke akhona za drive futhi zabuyiselwa lapho ezafika zapakwa khona so kwasokungumlando ukuthi izikhali leziya zifihlwe sagebha sagqijelwa izikhali lezana sathatha ilokuza umnxeba uthandele esikhunini ube isigaqanyana so sathandele iminxeba enjani engu2 salindisa omunye ugogo eGwanda ukuthi ugogo wena ngozadlala la litende likwanile kwakhitshwa yonke inhlabathi wasindwa futhi kuhle ugogo lwana wachiyela isigodo lesiya ukuthi ozabuye ezothatha nxa engakutshengisanga isigodo lezi ungavumi awazi uthoyi sasuka lapho sahamba kwayikho ukubaleka eDuku ngoba sasinjani sivela sihlala ngalapha siyadinga sithe sesiphuma ke camp khonapho saba lenhlanhla kwakulomunye wethu osuswe ngaphi eFrancis Town kwaphanga ukuthi dibadiba nje sahlangana laye ebusuku kuyabotshwa asahambi sesilungisile sahamba ngenyawo ngeganga sahamba saze salala endleleni sithe sivuka salala sesilele aphupha sigadi imota kaMinister. This is quite a fascinating story, and we learn a lot every day. Most of the times, people think that probably women did not do much at the war. They stayed at the training camps and never contributed. But the story of Barbara Ndlovu and many other women who were in the NSO tells us a different picture about the role of women in the liberation struggle. They were in the front. They played different roles. We've heard about the story of Belinda Ndebele, who was abducted in Botswana while in the forefront of the war. And I believe that the role of women in the liberation struggle has been most of the times not talked about, or undervalued, or has not been really brought to the fore. And we learn every day. My name is Zanzele Ndebele. Let's meet again in other programs. Am I